Je tafel samen met Clara Klets in Afrikaans. Ons leer die 8 maal tafel. 1 maal 8 is 8. 2 maal 8 is 16. 3 maal 8 is 24. 4 maal 8 is 32. 5 maal 8 is 40. 6 maal 8 is 48. 7 maal 8 is 56. 8 maal 8 is 64. 9 maal 8 is 72. En 10 maal 8 is 80. Vijf maal 8 is 40. 6 maal 8 is 48. 7 maal 8 is 56. 8 maal 8 is 64. 9 maal 8 is 72. En 10 maal 8 is 80. Je tafel samen met Clara Klets in Afrikaans.